beres. Sekarang alhamdulillah selesai. Kita lagi main-main. Dagang-dagangan guys. Ada balon lagi guys. Mainan. Oh, besok beneran ya. Halo baby queen, Desi Bintang Official, Destari Akhirnya Official. Selamat datang di baby queen. Ada punya lagi. Ada 3 guys. Kilonya 3. Sama di gambar-gambaran. Gambar-gambaran. Harganya 1 juta. Saya yang belinya ya guys. Rame guys. Jauhan ya guys. Buka-buka. Mainannya banyak lah. Nah tuh, di sana dirak-rakan lah taruh. Oke, kembali yang mau beli-beli. Silakan beli. Mainan guys. Bunda mau beli apa ya? Win beli apa Win? Wah, mainan Queen guys. Kita lagi beli mainan Queen. Tuh. Apa ini gigitan tuh sama empeng Queen guys. Ayo kita coba. Ini gigitan dedek Queen guys, beli sama mainan ya. Pesawat, wah pesawat guys. Kalau nggak bayar, pesawat harganya Harganya berapa pesawatnya guys? $1. $1 miliar ya? Mahal amat ya guys, $1 miliar. Iya, 1 dolar.